Kışta kar topu oynayımız, kar adamını yasayımız. Babalar karnı alalır, ağaçlarını kesiyorlar, cılı olsun. Tabi sankalarda yürüyemiz kışta. Cılı olsun babam beni koy ağaçlarını peçkağa. Cılı olsun evde. Biz oynayımız ve evde naratını koyarlar. Son onu украшать ederler. Baba ben bayrak işte gerek. Yapmaya evini Гюльбер и Тимир. Не Тимир yapma. Играть в снежке. Лепить снежную стену. Еще снеговика лепить. Зимой нужно тепло одеваться. Делаем снежки и снеговик. Снегом кидаться. Снегурочку лепить. Христос надо кемиге. Аккуратно, чтобы не заболеть, нельзя на снегу лежать. Еще не надо кидаться снежками в лицо, а то в лицо попадешь, и у тебя уже будет тебе холодно, заболеешь. Картопумен oynayımız, atamız. Var oturarlar evde. Tefik pechku. Kardan adam yapmaya. Kışta sıcak çay içmeye и yaxshi kiyimga. Büyüklerge bilgini videoya durmayın.